Samone yen eto kese Emre Pastor Chireboatin Obapa Christina Nama Sewa Korea Ampon Gloria Joyce Tina Nanama Memubia Ima Salami Asumudrema Chaimensa Judas Maglove Maggie Kwesisa Kodie Nana Efiam Ponsa Enso ha Akosia Papebi Enafe Susanna Ababio Kwesi Free Henrietta Brobe Ferguson Esther Ewuzi Nanama Kobi Ekweokun Baroski Enso Ewaha Nana Ane Edamu nyinase Mary Abugri Edamose Papa Brenda Boating Amiaraba France Arabaite Unkache Philip Kwabre Kasim Eno so Kendeidi Kachire Kendeidi nso Abba Edamose Nana yaw senior enso ha Enafe Wine Beam Miami Wura Mr. Clement Abifai Bwanzo Facebook Live Yamishiramu Papa se Mudien Echi Divo Malady na wochi mitia me na echi Papa B yeah look ba nyuma odi for boy se mfa wo hia enkeka entwitwa mpoa na no kretru do timinyesa oh difo wiase ada be konkra kana me mo na fa prio azasi na ebebo das me kra me frɛ wo a wo frɛ me aka se wodun kra no difo Malady na ya dwuma na me so ataye chi idu kuma se airport didi Midu Kumasi airport nya sam ketwa. Hinini. Manager wo ho no na me hira no. Papa B be family me kotra VIP lounge. Chama. Na odi for when am so odi for one friend who predo. Yabi. Oh my friend here to boa. Me ne be ko. So bodyguard ka we so di wachi o. Na me say no kre. Na emai wa na wo no. Oh, difo. Oh. Na chese na me kudru akra de enwanwa office na me ko maami nini mommy my entwa picture mommy difo me gira hodi na me wera ho na me dwene ma bebre ho kwasem sansa me hwe ba bia ye firi my god ensu aya buru aya bedru ha ba bia ye kodifo ye nyanuru ho ba bia ye kroni de ni pe ye no me dofo a wo hwe me awutie me hold on to your faith my god hold on ade bia wo ye na eye wo se asai enipe bu asabam klawgidim my god me wiase nyina nyi wo ma na nka wo nu nyankopon difo me kai mrebi me kwam to me ko se president solidem me bompa yesu sa me se champo na nkola abeti tempo ma mu hwe ni pakora o se dem a wo bompa yesu sa Mr. Champo na me ni one city ya me amedia enso ene yetimi dibi boa fofora onyame ayebi me dofo hold on to your faith my god to boa semo na onyame ye shebre yefo destiny maker yes ade ne de amanfri soro na di fo de aba o obi anyi o age se wo mame ne kwasem na edidile na abam obesi kwan ni mu a ne yede wade ayede asaso hye wonsem na yesi aboa no ntakra ene ma ne yakase di fo ma ya ade na me hyiram da be na di fo be bakra bodyguard da be na de be bakra ena mse lu prendia ofu bida nanso ye begi to boa ne yede na fo di fo ko fru basi bia obi akoto de ehuo wo twe yamade e be so wani oyinu fo ode ma ne ba ensuo pete abegu so ko ka difo bi yemunye elupre abranti abegina wo kabrofo welcome on board to the Passion Airlines wa bokente tai botai boni e kente wo kabrofo china me na me se e fom ho e fom pa me go nkran abay fom akoteme edweso amu agina mo ba wiemu na me fa ho tinyame hyiram ye nyina ye adwuma no onyame aye bi efiri se ye start ye adwuma yi
edi besi me menda o here nso beto aso ene se mo amo so mote so amo bo na chiri dom ye nyina na ya adwuma no eni mo nyam ne ba ye nyina ye dia nyame hira mo abrewa a wachim ye fitan onu so die mu nyasem ketoa enkwawura nso ne dia behwe mu ena bodyguard nso e kan wo here nso onu so de ne die e dia ba so nyame ya ade ale de no aso nyame hira wo because na for me na when yi mo for me lady na abiga no me wa abahi koyi blame wate no so me dasi abrampa ka ho na ma hospital we ni wen me boto mi nyina awe abrampa koyi blame enso anche kura na sumo me for sana wo ya lenti me lady a me siesie ke mu duro se fa ko twaduro no ma lady madawroma me dasi abrampa do no me dasi ka onse ale nsimbi anya polena ni padi pa mo ade polena de o kanokure obi o he wo kodi akonwa wani na ahosuo no be a surprise on ka wa person of afu ye we dey o me we dey me dase waji rekode dia so ubosa shosu uma seda me se champion sima mienu se de nipa aso yemu no e de na mo ka kire yahwefo ne atifo ene ya fofida bibia betimi asi woni ni won se ebiase no obia basase so we se Onyankopon di ne shebre edi nachi na wuti anya yie na obi betwaro ukohia obi asebesebe won kura won papa na akwakwe bane se wunhira no na ekwakodi akire kakra na so ni nyina achi no Onyankopon ye destiny e woni nsem ni atamfo be ye bia no ye bia kro Onyankopon ewade nso so ba be hira wo onko pisa polena ana odifo esemi nko hire ni pasimesi dabi ni ono wo pe ene wo ye entafidie so ya ye tie sabi enye ye pe ene ye be transe Onyankopon na ahihye ena amano abamu ene ye so ye transuoi eno kura pa na ye dika asem sebia na funso bi wo ba bia etiefo mfanchaye ne mom no kura ne de ya na ye nsa ho wona obedi kan yo wona obawi o ni nyina ye so ne ye enu nti ne ye kan ne chi buru gold ye kan ne se ujamizechara ya wo tie ye bia no Frida ya wo ye se wo bo modern na ujira pintin na hu ye se sompa se de ade papa na wa se ye enu nti no wo asem bi afabra na se na ohini eduru airport ya gina baba nya bibia o wo mo ye nya ne somfa so nya sompa nkomo somfa so wo na wo mo wa no to so fa de bra Onyankopon ti Frida na ye wo se ya minhira no asa me wa ye ne kala combination ndo ba ko na me hu yo me da se akra metimi aka ne se ye de enase kese Emma ye CEO Dr. Blessed Foster. Ono na nyame nam ne so ema ne tiri mu po eba mu a ne nyame adom sebi yo yen so nipa ehu yen ene kanse talawa media mpanimfo adwuma mpanimfo ne wona ekeka ho nyina yeda wo mo ase yeda yetiefo nso so ase se ye ba ye nche na nso maso yemu se de my lady ka no ni obeduru airport ne ye gene so wonie we bi se enye wono a obi wono a my lady de osere ya be wusi wono a ai sisi ya de odi abai ube wusi eno a de kailas na me ne wona mudwom wo kai kejeti ya hono wo se ya wono a na o mu di mirika efifiri o mu store mu behwe na ohini ni se no bi ahu se wono a afi obi a se yentwa picture ni nyina ye enhira ni bia ana nam so amaye so nyame adom enye dan aye so yenam kwan ne so aye de ye banti ye da ye tiefo ne ahwefo nyina ase ye sere wo so mo nkoso anu mo so ye mo kutai be da ase my lady yo d4 my lady bodyguard me da wase an so de ma ya kosi awie eyi so obeba nyambo amemenda wonderful do do mpaboa ne de numa de Alex ubehye new shoe mesere mo a be gina we so makata mo obi ehu bai no na my lady Abigail o ye nurse ni o ye doctor owe o ko form agency okay o mi ba ko de me refunding in fact o so what o so a untimi kura ntana so na mom twi no kase what o so no sorry o do ye pa de bia no ye de o mas pa na mini voice na so nyumba ko bi kituwa bi na me po ne ho
Dabiana mesha irade wajimi o. Me mami refinia irade amena donko bipa Yesu abeyimia me mami refinia irade aye asemba ko pe no yin ne make amalidi bia ne yetiko aw kane no aw na kai na nakra dwon so akeka ye aw benhya ka wura nyankopɔ sɛ ne no na nada no otagu so enya asem ketewa na wona mhene kra wakoka wota do na dwon so abakoda wo ba di yakopɔ na so nhyira ka wura nyankopɔ sɛ yesi elenim to bo ase twen wurade empre ho Davida opre ho a oni begu ase twen wurade wate nya mehira ho medase me ko yen so achimo danfo se achia mo asena busua panim na nakwadwa abra asena ikudi ayi ne meko ho ayi no afinjada no asende me no ne kokodi tvs me ko nyina so mo chia mo papa elegant fo enyina so so mo chia mo lady efi president any vice any organizer lady mother jane lady ajwa lady spanky lady sewa lady adoma lady yampoma lady mame kansa nyina so mo chiam lady akua mero obi aso mo chiam nyina na me ko so me mame assembly Church of Pentecost panel I presiding eda nyamishira no eda bredu ni asomfo ma no nyamishrom na enura na chese omudi memaku enura na Church of Pentecost omudi memaku no mo climax te akuaku ni to nyum na Sunday school for nyum madam ni to na mani anye ho obi abeto nyum Sunday school for meto nyum ase eda yehu wane ne ba enkolente se kutwa epokoko sese betwa po da yehu wane ne ma no betwa epo no nam se madam enkolente se ewie ne kutwa pokoko eye de ba dia ya ofanyo mu mankwala no omfa nkwala anyo na epokoko de enkolen kutwa sa aha po Israel hey order yes number 1 Owura Kujo why complainant accuse anti amampacho mo kata ne homa yen ona sabiri wa bejire mu na wono so wa beti atom e wa hey order in court Allah mira pacho te saying malidi mpacho me we your Bible Quran be focus ya shina pa ni boduade na ape mpacho me pe Bible yo fama no waba solunti skutemo eye mi kuju mi kura me Bible sa sema me beken erade moa me pia order bre kuju mpacho ewie malidi ewie de boko so nya boko sha aw sebe mfie kakra ni na me ne maame ne papa neti timi de mi nyina me no mu nyina na ofi timi hoda ko bi na me maame ne frɛ me sɛ obeso ne me di nkomo tinkomo ne me di ene sɛ papa na ene ne ofi no onye me papa ankasa owo me sɛ papa wo wabenyini abehunu sɛ wo papa no anya na sini mu ba ne me ti ha me ne mu mo ka kyerɛ me sɛ ode mbe kɔ me papa ankasa owo me no ode mbe kɔ ne ho okay na msio tie mu no ma ha me wo se me bisa fi wo hye be bo se ne tie bia no odo be ko timre no so ya na one me ko papa ne ho e ko eno so papa ne je me fe so wa mopuniti na oye contractor tie adwuma no ode oye no ene o mama nko ma me fi okura biem o mamba bi try am ne ono ne ye nyina ne wo fi one akora wo mu ne ti tie wo fi ho no ma be afina me kwetena papa nchen ne de akontu bi wo so de mitu bia no ode mitu oh fine de wo se agya ye maba bia no papa ne ye maame ana echimbi ani ho nti mene abawa ne wo fie da ko na abawa ne frɛ me se me wadwaye dware a eya na me maame ne papa ne ye na me kotu mfie ho no obetetemi ti abotre na ensam ni dru say na mahumwa na sode be be cross examination
D for Spanish 3 power combined. Ne ko pe binom or the Spanish jingle capsule. Amade kutawa. It's me anti-aging. Yes, freeunsa anase wura mfi ho. Na ko pe binom krade kra na wo hwehwe. So na dia we wadwene ye adwuma yi. Unase atatai. Na ne tu ase. Kra. Na wo so timi de ho. Enti cholesterol ye adwuma. Na amade pedua no ede ne ho aka. Bia e kama yi anu pampan fi ho. Kwasem no wotima aye ho adwuma. Sara udare a ho kekawa. Ni nyina ayi akotwitwi dan na onya ponche ubenya bi oba bia etu nyina 0266 114 111 edusan eba mesha madansie ni edusan eba capsule kope bi nom osi koko efiri moja mame kope bi nom papa kope bi nom a enye papa edusan eba mesha de etu ni tenten ebo ni pedua no me pa cha omala ebo no de etu malaria na wo de ointment na twitwi wapo no wapo preka se powder no eno when ye edusa natural spice fantastic malady brekese ginger ene pintia ene akedo na afrafra enti wonom a wo se bo ho ba ma soja fo ne oni pedro na adwoawi enya hoden omo wo swami magazine macro inside go filling station na ko hwehwe edusa na ebebo papa bekase madansie kama eniye 055 110 115 Boris Beach and papa no anunsu be ma de o sori ya na papa na no obusuya no kono na makwa bia nye bia to be bia wo se nye bito bia se ko bibi se kremoni akuninti eye halal kama ti koje odie and papa fie no acho bantama high street wo ye yie sawase market santase rana kwa ye fro engagement SGMO pomoden bi number no 0544444453 Joycam Roofing Company Limited. Ensure na start unity no. Pachona 2 minutes bi ensure to. So toy. Be powder so woni magwase. Me me tunya from Joycam. Na betumi amount free estimate. Na oda ho no mo a. Wo mo ye enjoy. IBR. And from FA. MSL. Uni how. Eurota. Ensure to a. Alozen. Uni how. Na wa amount 20-year warranty. Ye be boa papa. Ya won cry. Kaswa Kumase Zunyani Techiman Temale Bogawa Kumase ani sokoba ampa mi police station 0540125816 Joy Kemosi nyame pripi osoro intima mensanka Power Specialist Eba Hospital ye mame akosua ya waji abasobodi aji ose hepatitis no ABC kopim yi fatty liver sciatica kasemu yade ayamukro fibroids kidney nyina sa utu ase na ofeyase Lake Busumchu oni Joyce Refilling Station there na enkra kwa benya pokwasi ACP ye wo ho Takrade Anaji Estate 0244544422 ya GD papa Leicester Ghana amwase Leicester Ghana oba pepi yankase ye pepado yankase ye pe sanitary pad ya wa extra long and it all heavy flow kama minty and ye ba sope Watch out, pointy liners. Also, Bema, Obra, you want me, Tiano, Etumi, Akonkai. You get here, maybe you 0501-390-337. Prophetess Yamicha Basua, being above a Corinthians, Yamiaman above 4, how do you Juma, Yadi, I was so, Abrochen Kratas, Sudaeba Sabasa, Yabu, you want to kidney a say, you are dear, when you may for you juma uniema nyina na do beso bia so no de hiane se wo betse na homem 0535897699 safo me pamocho ya mo fanya me che picture ne number ne to picture ne so my why 0535897699 3p piwak ka hoen ne ko pebi garlic mishama to pinity of I say mujadru no e no na boni pebia no stroke 3p sanu na yo titi una sense eniama show so stress go fra ekutu sugar level na baso pebia ne nkoyi colinac ka ho kokope Gabson for your Kaishi Angel 0248 94 Gentleman Dental Clinic osenye
mame ko ye obey examination pa chew uko tu se ye fe bibi afam ubesi wo se wo wadodo ubey scale wo se pro ubey polish yellow ana ubesi gold wo se ase no asa poto bibiri ye be yiri na ma wo ti make kisi mabawa no on pe and cry kofodua and attack 05591395 judgment no ye be ko Canada me ko abuchire ne ye be ko USA express group UK me ko Australia me say New Zealand who need passport Germany who need visa who see council baby abeda ticket ka ho ye kwa safo ho no sat ni to see me point ya me ko 0249004448 obo e ba medical research center adumanu if you fretzel ka ho ye abeti era ko to dwede da so yi uti boking onemo tukuro untumi nya ho shi ya adwuma kakra no abre so kaka wa to awo mu ha oni tutu ka ho obo ya preke powder etu ovarian cyst na be boa ama mo ja ewo eni suhie kama Fred Doctor 0249761508 Brakudu me pa chew o se made ni ka chew se udwale ana ma me na bete ho ana o ka she me se me dware ana Mr. Mother no obedi te ho na o hwe me ti o ka sa no me bufu akwala no pa nti e ma me ni nya so akasa na me ya se okay ni am di mani beto form na mo hwe ti ewo mu na no na me so me oba bia na me ne tinti na oba ne ba me ho e wo fi ti ben prince na oba no e ka che me se oba na se mini ho a esu a me ma me ne da na di che no e ya na nani nye ho ase ompese obeba me ho enti o kan ya na me so okay me nani wo me de mani beto form na ho so ma hwe TBC ti mene na mfo bi kasa hyeda ma omu be hwe me wa bra mini ho ehwe se de kede be na mene ne eti no e ka kire mene wo ma e se asema oba ne ka kire mene do mu kan no nzu bi anye de enim ene jam no mu nyina wo fio ti emu ho no na no e papa no be dodo ne kakra e ma no eto fom ti na ho odin se mu no enti se face no ti ma ne be se adwuma no mu bibia na fe miana bibia me contractor no e pa chon okay enti e wo mu da kwa na me ma me no frɛ me se obese me koja ne baabi na eku a odom no eku no e baba ko e ya de no siko no obi anfa ne kan nye de emra onso papa yale na isi an se me papa yale ni ntino obese wo ne me ye de eko hona sembe kwa kusi me ma me na ese me koja ne baabi ntimi nka hwe nti dan du ya kwada no se na ekwasi ada ti yedi ntem ti bo be no mienu ko bo no me sa no ana o yese me enko ana munko party no yenko program no na ja itu kana me ni nyina ye ko we ti ko ye no se na me etie no bia ne yonko ba no yese wo mu nyina na o maindi ye to no ma na ma me ne ko fa ensem bi si ono no so kuju we de num kakra na o papa kransa me ni pia onu munyi ana me hwie nsa ni bi na me no me ti me no mo nsa no de me timi ko si ya ne ba bia me no mo nsa ndi fi ho ne de me hu bibia bi ti ya ba fie na ya ba fie no ade a chia no pa me sole ye no na se na musifa ye me no na me hu anya mi yi na se muzi ase me ma me no oni me wait me wo oh dear God me kayo step mado wajina ni su wamane nado oba be ifu alababu edi wao Koko nana eye dear bay eye ne bay D4 esowa hey power wa him friend him na baby asem na do ntiria hey we enyesa asem na babla mansere asem ade we ade a ye keka ase wo sere hey dia me ya ne ma wo ensere awere wo wen ka me kurom eno ane se wafa
kasa anyere nyanke mesu tene wa na nke di agina ho ye wi a me yasan be fa apetesu afia abrabre mu na wodi asili me ya to so komi krom kroketo be fra wasene obroni aboroba ene adim ne di kodu atoso abosom nso din ni de obo obroni aboroba ye urade yangopo hey emanye me pacho na o yede hu so ne wada my lady me sorry anopa no eso na nika na eheme a menene de call ye no me ba se nika na eheme ena awra hye ne foforo ena minnem na nkasa na me ho na nkasa na me hu se bibiesi ya de akoso na wankasa uto na hunu nsanom dada minnim nsano na me nka the last time am no nsa eni saada no na wo ne call ye no e program no me so power simadu wai baby edro no e ma ba wi ase no me pacho ya ma me no yesi o yesi omanya no ya ne be din komo cause asem bi ana bra ne boa power ye nin komo but I say etifo ni ahwenyere ahwefo nyina identia every power specialist eba hospital mo bibia o hye na oti apomden bre na ye de bre won power ye da so ejina ye na so ebomoden hepatitis B papa it is a be a wakoye lab B and now wako hospital B what share will be no waka show say symptoms are cancer no sense any or how won namu die ya hepatitis B in sense ni bia uni baby akose power specialist eba hospital Kumasi wo fe ya select bosom twekwan so dua ya junction and as a Jesbro filling station no ho na ye ne hospital kase edi nhye ne mu nkran so so yakwa benya poku ase ACP kwantempo no eso so Anaji Estate Anaji Primary School kwan so a na obehu power specialist eba hospital me do phone number no 0244 544422 0244 544422 and 0200383831 0200383831 WhatsApp on so 0555 797878 power number and no de how will be a wonamu a yatete de ma wono ofre power specialist ma me akoso adua ya na naira obenya ntoboase odokwan so na watie de opese o ka kire ne bia asopem na wapɛ ho presibre e de ma yade be e na etete wo eja wani subiwie eja wokoda na eduru ba bia obeka kete so pa oba be ma wasimintimi na nanso nyankopɔn bremu ne ade sanko ade na obi na be katro sekoda wonko akoda mpa so ade one ne nda ho ada se hate wonko abeko benkum akonifa aba wachi asori anante akohye na ba ena no se emma se nanko ampo na wontimi na anka enye den se ne ade achi a wonko ba bia watimi ada nanso pains ahodo a wonnam mu no medafo woje wo ani eso sisi na so wachi mise wani de ne abrasem se wutubika aba power specialist eba hospital sa o hawa wonnam mu nyina eto betwa ama ho ato yade eya ene fat liver etetie pa brebo yankasa mu yade ahodo ni nuane a ye die chemicals nti ye brebo na ankasa no anwoden etesen na sabe eniema asakata kata brebo so sade ahodo akata so ama mogye entimi ne afurusane ye eba sa aduane a ye die nsu a ye nom de wo se brebo eyi ba abonten ana eyi koma kidney na eba abonten enam se ahoden wo fom nti no eba sa entimi nya na adwuma ye nti kofa yade problems bebre e de bre ni padua no eno na betumi ebedu baabi no odo na esi fom kakra bi cha na ese wona no peda na wafu ayire tan na wachika sei chon wokwada bia wosida bi ade we de dabrobi na abomidua me so nyani nyina na yeduabo because wangasa mpe ho asem bia wona obi ankonye de na yade aba wodi hye saa na emei so mirika na bra power specialist eba hospital na yama wadro na wona ase apeda wachi kase wono mpemu nyina ehwe ne wafu ayire tan ni nyina yama wadro na ne nyina emfi ho enko ema wo ho ento yade awodo bebre na yesa ewa aso ye ho eye kidney problems ni nyina ye hwe etu ase sanse ni padua se wo liver no enya problem pe yade be liver mu pe na ese eya akoka kidney no sanse kidney no ho oden no efa agina liver no eso liver ni yibi na de akwa akoma kidney no endi se liver ni ntimi nya adwuma pe na ma kidney no
no ebre eye den ebekwa akofa ohaw e de abre ye kidney no ntini me so wani de ni ahobrasem obi wo hono mo se nansan yade ahodo wurewura me ni paduam dodo me ntiase me koda me ntimi nna se de medical kan for wani che power specialist herbal hospital number no 0244 544422 0244 544 422 and 0200 38 38 31 0200 38 38 31 WhatsApp no 0555 7979 78 0555 7978 78 power your number no eno no or how be a wonam say fibroid and nemi nua baby 8 me obu ni nsa entimi emeye na da bia wo kapa de kura ho ode na mebu mi nsa da kope na entimi a mebie mu na ye den me pa cho enka ne sa emfa ma ho ne bedru baby no ebekwa akofo owie ne kase pa ene de abre no no okwa akotue sika kase e wo ho e na asa ho yade enti se fibroid no sa afi na wo hunu se eba sa abehye ho ama wo obi ehunu sa wonyim na enso enya nyinsen oba power specialist aso ya ye mfa se kan ye be mu oduro ama ne nyina annane obi ho no ma fibroid nsensem tinyinsen kra no ontimi emfa bi because a fibroid no wo ho no ma nya de se wo betimi anyinsen ama sabi nyinsen na timi atena ene ne be ko afight no na ebe ba bonten ama nyinsen no etimi asei enti wo ba ye ma fibroid aduro no abrekro no mu no nyankopon betimi ahye ne ho animonyam ewe ye nupa ye de ma wo so ama awo etimi aba obi nso die ye funumukro osa no ye yade bone pa osa betimi ama obi aye ketekete wan hwe ye de yade foforo ene besusu no osa kro ya nso timi ma obi ye kakraka agina obi ane ne de etimi ma obi bo funo no etimi ma obi efe pa etimi ma obi nidi etimi ma obi nso didi etimi ma obi na etimi nsusu ma obi da edise wo ye funu ma yikro na wa wetimi nsa aya na obo hwew etimi so okwan achi etimi so woni padua wachi kase na etwe pa fo ni che power specialist herbal hospital ye be ma waduro ama osa ne nyina akọ ama ho ato o kase mu ba bia ebuo bia no wo be piem e wo feyi aslik bosom twekwan no so a edua ya Johnson anase Jasbro filling station hospital kase na ene sa filling station edi nhwanimu ya ye be boa yade ahodo ya ye bodi nyina afiri ho ama wo ho ato wo be siw dadam na wo nso betimi ada na watimi adidi ama wo nso ho ato yade eya eno ntine se ye ka ne se na se ebi wo ho no mo a na watua na mo abepe ho adru papa anom ene sika ni ho enti wo ko hospital a hwe hunu se hospital na wo ko no se e wose ye wo lab ye do fa fidi ahodo mu ansa na ya mo wadu pa anom a eho e na eye power specialist herbal hospital ye be mu waduro ansa na ye be mu waduro ni ye do be fa fidi ahodo mu ni ahye ya de kra aba ama atete na ba ansa na ya peda eduro e de ama se fa kofie na enkonom ema ahoto emra number no 0244 544 422 0244 544 422 and 0200 38 31 WhatsApp no 0555 7978 ya wonna mu bia eye adeso edema wo no wo be piem e wo power specialist herbal hospital ho no ma ye beji yade na ato ase ho na ye de apomden eja wo kwan ama wakofie ye de nupa ahodo aba edwa so a me ne wo kasa ya ye ni abra ye kwa ye beyi no obi da mpem de ntuma kakraka e na ekure no ho enye wa awo atie si so no wanye ne sa enye yie edua ya heba malamis no ewo dwa so eno no na etu achidi yade typhoid ene jaundice na ama nante ho aye odin awo atie si so wanu aye ono no na wontimi enidie no wonya adure bi na wo bi sesi a mepacho e de ahoto ebebre osisi a yenum adua ya heba malamis no na ye de tonic no e ka ho sanse yale a yebo odin nyina say malaria say typhoid say jaundice no fever ni nyina eba eti moja no eso basa ha dwene yie eno nti wo ye oba akra de na so obu nsakra na entimi ensan emeye wonya adua ya heba tonic ni bi na wo no mo a ebeboa wo pa na malaria no ekono na emoja no so se begina baabi egina afi heba ten no so na ebeboa wo ma yade ahodo anansen eba bebrebe ekina meti adekina me yafunu me sisi me kwon ni nyina no ebeboa ama immune system no egina ne na so ama na ye adwuma yie ebasa yade bi na ewre ni padua ni mu a entimi enyina yie
sanse immune system no ho de pan kwamwa na nyankopon e de wura ye mu se be ya yade bi ba eni ne bedi esi na yade na kono e basa etchini gina e ma ahode no egina eno eye Herbaton herbal mixture ubo wura pharmacy shop ne chemical shop bia wunya ye nupa yi ebi eto afi memme duro no eye jirikagiri be ma asabe eduru anwumra na wonkomo ayetenten upiam bontimpa wuhu se wo ba no jirikagiri ebedu akagina mu ma watimi na oyere sebe enije bi amopesa moje no watimi edi no brano sane yese na efata medofo number no 0244 544 422 0200 3831 and a WhatsApp no 0555 7978 Pedamos and so that's power because ya abaka sa wote omodin akodan na ontu nyare wanyina ase emfa emma busuafo yasem aye di ne no ehu eniema esisi krofo afie mu emabi allegedly bra nti usu no wa musaf bibi akoso tidie ni si uko chese ukomfort o ma menana me fa join nti me frère na bisa ni se tambe na free program na sia e ba fi ana osu me no monsano na the way ameye no ne ha winti o de me ba fi na bisa ni so e ba fi ni de ni si ye ti wono na o sere si okokuru maba nti oba ebedi nkomo na misi oki ti me so me bua me ho na me pie kwa adwuma ti numre na oba ye no na obeka kire me se opese o na metina na me pa cho sata na papa wato fom kra pa cho sata me no emre ontimi nko ba bia no stroke ana e pa cho an ti no pangi se ye hwe na nsana ye pie na no pa no o ye be ma ni ntino me sori ko hwe na ma kire akra no enne tino edwuma obeye fa ahwe no na cheze mabe di fo esem ehu ale di nyasem gitwa kase enti emuna na me ma me ka che me se opese o na me etina na me ka che se eno di ntimi nye yesa se me papa yere no e papa nso wa emre eni nyini na na wofi akora nso kan ho enti ma lady de me ka ko se ma me no fa se etreni mu no ba ma se me ne tina se me geno na me ne eti come on hey abije order who fra prosi for my ana we de achi enye yi dabi we nyame nkonkra abofo na wo se ma ne beti yo to aso e na me ne ma me no etina ya na my lady say de ho nyina ne se me papa na frim papa na frim na akoe bibi se ajapade a ojae no maame ne abusia no eye akasakasa kakra ho na me ne maame ne ntemu fie ho no asema me maame ne pese o kan se mankoso ne na ntena ade bie no papa di jae a obema me nsa aka o chefa ena yisi mi ankasa no so no me hu na mu no me hu yi o yale me nyare enso me ni ahoto ena adwuma no kra na ayamatanga no ne nkubusu de ebase ya ne abinadi no na mate asi so hwe adwuma na me papa jae ne so no se me kokodi adwuma na nim kra bi contractor adwuma no se bia de be ma me na muso adwuma no ye de amame enne ena me ko akoji musika abije mo fra ma me ne maye ne bia na wo boa me ko ne de adwuma no yasemu de me de promise Jama yisi no adwuma onye man so sei sei ma adwuma no so ye de ekofo ti ba o ba ha ne sei ti ba me ba nyina ne sei no menyamwa ena ma me no so no pese mo ne kasa ma me eti se wo da so ti fi ho mamba jo meta so ti o ma main building mu ana bi apartment na me wo main building nim na nyane ma si se ne ma si ko ne ma me fi ho a e ba me be da boys quarters ni mo ba e fi o na me no nyina to buy say who boys quarters no maybe abije mon fra my wanya no me say champion blemu e me dem ma shema me na se ma wo kora de me
Eme yepio Mr. Champo. Brantia samaya watu aso nyina. Eti Mrs. Mr. Champo. Si debia. Chawa usro erade. Na sabe wo ba ya wu kwa bobra. Wasi fie wono watrem. Ebia no omo aho. Ebia pacho bra samo o nuan nketo a. Wona maame no. Me mu enuan nketo. Mo yesen. One ne wo mienu ka me ho miensa. Ti wo na ayepani. Wo wachi no mienu ho. Mienu no. Okay. Enti maame ayas. Enya madam no. Hello. Pacho is time say when. Anio. Ma hey. Ya mo. Me pacho we dey friend me wo hinini. Ama cranche Sompa TV so. Na me ye show na abrante bi dey asema bedan say ukun ba no ye friend kuju. Na me say bibibi just asem ntumi kran from anonka. Empratwi bi abamu ama ejapade nso akosi twetwema sese na brabon so ya sei na ye nyini ko so eniema bi se de ye hwe ni TV so se e movie wada woro ma obese wa nukure bi wom ana bra bi a eniema nkoyie mansa yo ba fe me da se akora ya wotu hoi ti maami e tie na numu asem na ba pa emu etete me no sa asem we a wo ka de to me so no mudidi Debbie madam ya nyini wadawro manti ne ye ya frɛ wo no Debbie eya kwasi asem ba pa ni mu a make ka ko fie duasia na de me betena TV so na ba ke kan san hunu we de to ma bra bo so a na se wo mamba jo kanokre asem na aba Froko no wo wa ade no waye me papa yire no mintimi no enyi ade a asi na wo papa yire ne me ana se bra TV so be di matam me se me ne waka anti ase anya adwuma se de me ne waka ne anti ase anya adwuma TV so wa jimi papa ya wo ma beti na TV so a wo ke kan se we de fa me ho na se me ne waka na wo ti ase a enka me sa me mama metena e se we na wo papa ni mu madam we madam me pa cha wo na abrantie oto onya akoda sabe omodam to obetumi aboni tirim abetra TV so akeka ensem sei enti wo pa tira sai dabi me panchira we enti wo peso tira sai me pa cha so kono ma betra akeka nkwase asem we a wo bisa na question we no wo pa tira sai me pa cha ese ajapade no so da be na ho asem no wo se woni wantena wo ma ne niema no nukura bi wo ajapade bi eni ho ma ajapade o beye sa ajapade bra beye kwasi ampani wo de ma betina TV so keka nkwasi asem to ma bra boss musu sem we na wo kan wo be pa japade e we hene enti maami e asem akola yi ke ye bodua enti bibi ensi won ko tuni sifunu no won pre japade ho nyeme Dabi ti odia ensem abla yi kan kwasi asem we de akyere me wodi ka asem bi so odi ka betre fo dwale a no akotete no e hwe ne japade wa wo media wo ne tene yi na so tire saa ansana me ba na jimi dodo asem we musu sem we kakraka we na me ma ba panyi mu tse me pa cha ma me e abrantie wa amane ne wa nkọ ba bia ase wo kọ ekuo party nti won koja wo me ne nkọ hwe me ne nkọ ba bia hute e a wa betena TV so akeka nkwase asem me ne wakọ ni san abotre de ma san nkwase ani ma me ne wakọ wo san na wo tie wo hunu me ne wakọ me wo pictures bebre wo me phone so me ti me yi dia dance me no ya sa de kwasi ampani fatre ade kwasi asem ne musesam ba pani mu a me meti wo pictures so me ti me ya ni am say ru ne be twa pictures ni ne be twa di for da be ya be pictures no ya ma me no wa nso a waje agina mu no ntu so gidi na me da ma je agina me nyini ma say wa me nyini akrande na sama ba na me kira say me ntumi nya saa nti tutu gigina mu akra no ya ko me no obetira honom pre japade aka me hunu say japade na wo pre na de na wo keka no ho e ade ayaye na wo keka no akira say e ade ayaye enye ntio na media gusu waye ade ame ya wo bodam wate
in friso as atemono as hey Mr. Champo de twaso wo yini ade kakra ya akoso yi say ya chance ne ye de ani famu a me mom de mintimi nka say akoda yi wo twantro wonya akoda ena wo ba ase ni so no ne ma me nim guase ne wo pe ne wonam a enye ni yie eni ba loka ya aba ne so kas ena aba ne so sabi wo ba ya wo ni wo krutie na wo kru atofom ni ko tofom enfie nson e de be na be ba se ne ba be ma ena be dware no fine na wo wia na abawa na ma me na wo to na wo ye de ben na chese papa no wo afro no na wo anya sa de we se enhye bi anim. I'm telling you the truth. And Shabia Emma, if it's a properly to a formula, Nana Quano Diano and Nehano, and there's so I entice you. Mammy, say, why the cat signing in a Mr. Champo, the first name in tuning. The cat signing in a no, I was psychologically no. A ya dear ya opesa, ya castle, ya the young can never when I go upon him say, Sanukobi womudia, never me ya can say, I was so mammy, or Busia. Sanima Nkomo ye won read ye mo enya na ya won wada kra na ye kan wasem wo mo fa kira ni kwase e wo wa e baba ma me am say why ye de ye tasam ye ntani pa abrantie no ne nkwa ene na ho de ne ye pe yes wadwuma na ye boa nipa ene wadwa ato aye ye pe no da brada ye be fra pa ma na ba said ye bra ne kan ye no kure said ye bra ne kan ye no kure Yabahum na BBS Antapolina Eladi medase na media futu sam we eba na enipa nyina na memu anyina emfa onipa bia wo besi so asase so na titiri ye be ma wo bedidi wo maame atem wo bebu maame animtia na pani bia animtia ana sabe mpreduas na wona wo papa yire beda no kahun se onfa wo ni wasase so enu mia eni awie ne beto wo ebi na atu eni aba emen betin aka se kudwo opade efo sabe o step mother se wo ye de first day na hu se wo ne wada no ada na wan koba amane na wa ma na to akoso nipa obe na adwene se ede ne beba se sabe o step mother se ya kan se ne kan se ni kunu ba ene ne meda it means obi okura honhombone wo pe wa bra body wako wie ba bi ense se wo du so no se papa ni wa na be family what you say wo pe wa bra body wako wie ba bi ense se wo de na ye ka se honhom atini mu no eso chen wo abofra na wo ye den wo ti fie ho no enti mamu a na mema binom mumma moni na ho san kwan because nipa obe na adwene se okeka ba sa ne mani mu bia ye nipa seven previous okura honhombone ebi na ye bo ana Mr. Papa anwonani ne de no eye no cause what you na wo say e na obema maduane adi adwapade enti oye me papa yire oye me papa sei na ena woni wabeda wo chena no woni wabeda ewi ase wo so wo girlfriend eno kura chi ni papa ma me ne wo dan ye no wo to ko so a sebe na wa woni o papa yire ko dan ya de papa enya de ya de papa cause ka hu se dachi no eno me da ho umfa wo hu ni da cause eye abususam eye musuo eni sasa na ye man kura nipa ye dan edi akiriti ye mesere ne se sabe wodi aba ha de anya de anim se ye beka bia ma ho ye bepa ne pumasi bra na emom wo a wo so wo san ate bia ni mu na fa ye be ma die ye futu se cause ye tie de ma me se wo kekan a ebeti ya basa de na waye but he de wo kekan cause wo hu ni se hu ekura no na bia na so chen wo de me ka se wo da wada wani mienu wo nsa mienu na eyo no edu anadwo ana se wo ni hu ma ye de atini mu obekọ nka o cause bia no wo pe wa bra body ye de akwa wie ba bi na wo ka dwapade ye ma me ne de se wo ne na da sawo ne na ye mramu no otimi kasa dwapade no wonka ho se ye wo papa de anko a de a e se wo de wo chefan he den e ma ona ya maami se de wusi kan won sem ye asem bi wo ho no mu a esi a enka brafom na nka ye nka na fa asomwie nye de emra na de wugina fon so a wo kekan de obi eni wo betimi akasa asem ye nya de kro ye nua ba me sabi o sabe impredio omodam na dwene ye adwuma wo ba ono na didi ye wo dwale sha atade bae sabi wonya bodam ni ana bibi ne ha no ko ntimi me na fidi kesie so se ba ma ni monyamfo sei se me ne me papa yira koda da bi ntimi me kasa na emom so ma me se de wo ka no nyame ya adoma wo se da ba kwa na ayi d4 pa emra no me hwehwe mu ne pa asem ne pumasi bre na emom me nua ba ma ko dwadi ye wo koi sa de we sa suban we de nya de ya de papa
enkomu biem say wo se wa na be fro say ne meda wo nua ba na be fro say ne meda ana wo ma me nua bi a me pa chew me enko biem na ya de a ya bususem emfa so papa bi amrew my lady me da ase difo my lady asewunde nyina ya fo na my lady oba wonya 15 years na ne mense nya pie ma nufu ne gine mu a obefa be ma saa de nyinia obewusu a otaso fa be ma aw de yeden emfunu wo mu o gine last one de ko wo I suppose you yeah I suppose koko twaso asa japade no me mama me ne ma koko twaso onko to ade be koko we no said ye be ne maladi you no satisfy we no wa brum sa first one nyamya dawro ma wa hunu uri nyame ni problem ni next day what you to say contract we wo ja to so dia koko twaso go and do your work asa japade no di for pokobra metwam wo twaso di japade no o ka ho na wo kura no wasa so limit wa adwene adintia obi o papa japade na wo wi o papa anyina mu nsuo wonti ba nya japade firi ma me nsem you are limit, you are mad. What limit you are doing? You are limit, you are mad. What limit you are doing? Because Katumi na be kurao. Ebi to me. Oh, Melody to me. Yes. One, when your mammy no quine, and one in the air coba. Etikeja badini na no. Obi on make him play asabi. Only a bian. What you muda wa? What you shum you crano? If you ever caudium, Yamofra. You. Na mami panyina wo so wanya mfie sei o so okeka ko sister mami onyanyai I'm die for you. I'm die for you. Me woman. You are shame. Say en kwapa dia. You are shame. Mami say why? Obapa. Ye oba wonyini. Oba ni monyafo. Oba wo si bementi. Waka kwatasem. Obua wayo. Wayo wo gu ho ni mase papa. Se o papa wo kunu empa ho. Eba. Na ne gu mpa ho. Woni na kwa empa ho. Abi wase. Sane ba no wona. Wo ye shame. Wo gu ho ni mase mami se wa. Wo gu ma nyansafo ma brempondom emma ni monyamfo ma ni manom oba se wo gu mu fin wo ye shame ye clip ye gaba odrup wo kunipa wo seni pakasimbile yalla wo se ma brabo maladi mu wani monyam oba wani monyam etika ni monyam no lebie mu no ye bonto for se kasimbile entam ay oba bia din ay habibi o ka habibi cheli bi ni ba o go tabi ma itab habibi ay oba o sombo habibi alfa jeho wa enta sadik enta odrob zama kai kasimbilai kwai nada ya mina mtime ho mesia ya odi Malade me humi si chaso. Atima no yo. The can't simbila. Abdie. Atima tiase. Ama mami. Awro no. Munyini fi. Samle so dwene. Ato dwene. Black Ujo. Ye Black Ujo. Me pa che wo. Maame no. Oba pani Musa no. Na otumi star ma. Ana oda ho ana wa film na ode awom. O ma style. Ana Mampa join. Omunum style. Emere wafo no omunim style pa join asemu ya bampiri no na kire se maamefo nso omutumi style eti na ade ne toto ugele akoda no ho anana na topa no emuye obabere wano ana akoda no wada wodoma maame no kai abusia for enko computer so agedi na life case number 2 no atrase 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no
se ho techema eno ene ye fe ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo srem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baabi a womu ho 0540 311 311 0540-311-311. There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Bishop 75 Enterprise. Empempradie, Comadie, Empetia, Abaconkawa, Nina. Yedi sisi ye won espejem emi ye nimunyam dead. Bishop 75 Enterprise. Dealers in all jewelries. Say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches. Any space na hodo ni nyina Bishop Jewels yenim ne fretiti we din somade hu jadada da ai wono no dido no etson ensomade say wedding rings, engagement rings, dear pia. You want set wo ho. Any one bako. Bishop 75 jewelries. What's the woji aware? Who ye sooner? Who ye kojiemo? Adi bia. E ma oba ni pem. Wa hu sisirie mu di. The other best was the other bet to home, the other bet to onsa, the other bet to nine. Ye jewelries dear. Bishop Kumase ye rom plot 17. Adisia market chiwa. Abi plaza edankesini. Ejuma phone any mut. Ejwara kopem memenda. Anopa no nsia. Kopem anwumre no nsia. Bishop webi. Mo amopa ne duduo mo atu. Ene bako nyina. Say your jewelries dear. Bishop 75 Enterprise. Fraying 0598585219 na 0554304135. Bishop 75 Jewelry. Bishop 75 Enterprise. Dealers in jewelries. Bishop ye wonyame. Hey, middle. Now then, I want to why still for Sano. Eh, no, Jama wa bre. Akos, send your men, send me name much shemeno. A moye titi. Means me pon sorry. Who name one? And me free jump by and me catch you say. Mato 3P garlic mixture. Ain't Numbian fan wakoda. Me who yana sawada. Sawano. 3P garlic mixture. And 3P garlic mixture. And mamuja edu mofusane no. Eche natural garlic papebi. Any idea? Aha. Namo na madam for Kofimpo catch me say. You work natural hair for be drobi or modiaba. Your friend 3P garlic mixture. Na man for 2 or more 2 gusono. And nasem getwa. 3P garlic mixture. Wuko tojene waposo na sorry ya. Wu complain no. Sa wonum 3P ya. Ebe jani se edroi enya mapemfo. Ema woma no fo. Anasa nkwada wonya nyemfie dumienu. FDA agi edwedie nkratso yi atum 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred P Wak e 02489288824 and 02010000021. Tell me for come some sign and a mirage meddi. Me say everyone want say nipa nso na me di. What be me see come from crowd mo fa bi. Hey, you ask the crowd you. Na urawe. Ura ko na sika wo dey jam say me from Madan so. Ko bia be me from mo fa. Na munti Joy Chem Roofing Company Limited in Ghana. Joy Chem Roofing Company Limited. Omo na for the platinum bond Japanese aluzinga. E dey ba man mu ha, ye dey bodan so afanan baby a. Wo da hwese ye bodan bi so ha. Papa Joy Chem for mo Ghana ha. Be so mo Ghana, mo mesi na me kwa chem baby o factory. Joy Chem Roofing Company Limited in Chensing. Say the go down so no leakage, no rusting and no fading. Joy Chem Roofing Company Limited. I want Chensing type BB. Southlock, IBR, IDT, and Erotiles. Now we say a metal trusses. Joy Chem Roofing Company Limited. I want memoir for baby and crime. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Chem Roofing Company Limited. Nyame bibi wasoro enti maninsanka. So what about what the papa biana? You want to say bema we. This is
Here's my secret. Give us P capsules. Pema, I want to come from now on to me, bread to my dear one pen. Give us P capsules. Over to us, Mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer, no, not show bottom. Master, Mama, are you from? The dinner upon a permission about Shamwa as a Nijian. No. You nephew, I can't wait. The family give us coal capsules. Say yes, see, I ran the wall, so coal did do nip a dream when in our posa a mamma and Tima Wunja will not give us coal capsules. So go you free. Lawyer, give us coal capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. Capsules. And men what if you do what you do, Cronquan, Efa. Give us core capsules. A pin for a batter, one more menu for an inquadawin if you do me no come. Braka say aduabon waso a ne dwumadi wo ni pedua biara pom den ene na brabo mu ne hia yi pa enye braka se nko nuaban ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa braka se ne se nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye prekese powder prekese powder siesi ni pedua na aba akwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni sushie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agi atum Adi oish honey and never surprise Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules who's a dawo complain with sisini kokua epe ajiwa kade enu hu dwaka sepa ne Nikodi brew. Yama mani mema. Koko ni sisi yari droke sempa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brand. Na meyi. Na Edusa ya wasese ni brabo biye. Sudi, maybe come on mami adwamo. What dance ye aye chuma. It's a living testimony. Kone kwa Judy. Wakaki ya dani senre obie timinumbi I just append for kona woman kwadano for any the onye mfie dumi FDA age adwade nkrato atom ye kojinsa no dwumatetia was Skill Point Training Institute. Skill Point Training Institute trusted ye city heavy duty machines surface the underground mining Ultra forklift, loader, excavator, backhoe, dump truck, auto mechanic, welding and fabrication, and the health and safety. Our hostel facility. Experts are made. Ebusuafo yama yeho akwaba ede aba show yi so. Ebusua ha yeti ayedi asem yi. No kredie ene yedi asem. Yenkwaji obi sika. Sompa ba ye fe ne yekeka koyi mfie mienu. Ye programs aya ye nyina free anopa kobem sase mpeni pa be sore no. Ye de bo nipa no kredie. Mimi ya midiesi ya wada na me kohomia ohiri betransia tore bi onu we charge kura cheme omu nyina no obia no kredie ene edi adwuma obi kojisika anase so obi begu obi animu ase said ye ma me ne peso kire se ese abrante na betra no kasem gu ne so na ye nso yeso so sese anu ti ne ya frewo se ye ji unkire mu Edi ne besie sa brantie
o papa yere e man hwe ye wo yawdie ho D4 according to Brano ni maame owo no na ma na hu ni papa ne ntem yesi pa maame ne say papa no ha no to yeso the boy ni be punish him kai enti maame we nu ehunu ni say ye ba ko so ko fi onu no wanyini ni ku nso atofom ene wo dwale no wakọ so hu sabe eku ko ti hu atwetwe ntini no ena ko no ene ememu wanketo adwonso na hu pe wani boss pe future leaders na ye match kola tadio dia be wi ase no so mo maame no na di nkoto twetwe se nananu ma ewu akwaba kwa me nkroma no ene ibusia no emema ene nkra na tutu ediba ene maiwa ne so efom na na de womo so de akoda hye womo skin tietia ibi no hye hangia womo sa senti di ade pa no dia hye wo sa eh ene ema pe wi ase o kru wani posu say fam wo yo ba na wo dwane enti mo hye mranti amaba ene maame fam ha mu ya mo de si wo be wu kro be di ansa no akọ case number 2 abredu chumwa complainants mercury accuse Mami Gracie Swami Day in court. Yeah. Before my lady. Nano ye maame love approach phone nyina ayere. Me kwa akra no me call ne ho frame me ne pa akra ne call. Atade on wo de share me. Oh. O maame me we na maame brown. We nyina wo no a. Ene du queen so vedik. Come special. No so dia abomi du. My lady na we so say chin we ato na so me mfita na say. Ah, odo nhia me nkwanta so. Ti mi se brief nhia me nkwanta so. No ano no ai. Ti me da o mase. O mase me. And na o mate or hini sons and daughters. Ayo. Me manu so atiku or hini sons and daughters. Can they di bodamfo no ono ye adimi. Is muna wudi ni platform so can they di sheye ne janse mfon a wudi no. Ti na to da bia na wo ho aye mabufu no. Can they di na ye adimi no. To oni ni nuanom Nicholas Asante akosu abakwadwo Bismarck Boaten ene omo ka nyina September 22 omate ohini ni sons and daughters etimu amopesa mo join no na nekweku munhunu kandeidi no na wadem why erade nhira mo nam sadi enso piesie nyame enhira o maame me pacho my lady oba show iso a your Bible Quran snap bi focus ya ni bodu ade na ape me pacho mami kusia na snap yo e pacho ene enetne wane wo broni aboroba eni edi achama da asene omo be yadwuma ne kasa anyade ene bonwale apetesu afia ene wo bo adi dwan ene omo be nyadwuma ye bo adi dwan ne kasa anyade ne wo broni aboroba nyankemesu bremu abena tenewa pacho peja bodin yaya me pacho yaya me abnasim mi kura abnadu twumwa mi kura eh mame nyabotere mi kura kosia mi kura snap me pacho mi kura kosia mi kura snap sa asema me beken eno kontompo bi anim no kura nkwa nana no momo ame nana no modawro ma momo ame na munyina machi ginapa modawro ma asamin eno kura enida ho ti wadawro ma momo ame sabi yale na eye mesa ti modawro ma momo ame ucha kontompo a emo ame wadawro ma yapon obi answer yapon show no bi ankofi wadawro ma ene holiday wadawro ma mami awie dawro ma besim me pacho awie de anya bone me pacho madam fone enipa asumasi a ye frɛ no anti glace a wo ye midwife wo so ame sabi
enkomo bi a me ni kodi ye ne ba bia ensem bi nam no medwene ho a mente ase eti ama mani abrepa na mde sabi me de abeda mo se mesre momo ame se wiase sa na wiase te ye de na menim e de enkomo a wadawo me pa cha de te ne se madam fo no e ya na mta akọ no hokra hospital e ma ne kireche me akwan na nsem bi ha me e de ensem asa wonsem no secret no do so de ensem na ne hawo me tu kwan na me yare ukọ he na me tu kwan ko tachiman se me ko hwe me ho yale abantina ai na me wo baketu abi me hwe yale ne situation na me ntimi mfa akola no enko me so minim se madam fo no mapa yade no e jepimu ana e ye miti na atia faso dam yale mom de nyame anim ne me wo bi aw ka wada roma enye yale anka we nyina ama na chese wa ugidi se uti ni bom na ubodam wa ya uhu na unni control ma wa bra I said control ni ho ade watie sisu anti senke sa obe wrong ho obe yede yo uhu ne wo ye no control sa control ne binim na sefa se yidie uhu yo baby e uhu ba wonni mu control wudi jaye asa wudim said wudi unim said ye wo ye no kura eye be me ne wo da no so edam no mu ya uhu ana ufi okay sa de uhu no ani se wodi she na me kura moti akura di metum oda motia enti no de mi ba sefa ayeko mama brabo imu yeah ayeko ene de sama ya jumani o majina ni suo ye moti akwaku Sydney moti akwaku Sydney em se Sydney moti e fe no kwaku Sydney no wonu ani kodi maame no kwaku Sydney abrampa ya dede no awoye no na kwaku Sydney one maame no akoda maame moti atumi fa auto mitum moti ande ahi bi ade ne toko no ana ade ne tutu tienti afo no wa toko no sadre no ye wa hini ni wadi washio ya upan wanya yo ye ajito ye brother Foster waji wani su oda hey abi said your holiday bebe jumani abayu said your bebe jumani abayu ufosu akawo yeah abije ni abrampa ni amupenu mwanya yi mame motia no uyede hu so wo fa auto se memu se woda no aba no wabeda na wafa be makaida na oni motia to pano de he na emu ode da omo no mu ye ntienti anso omo ko tetenten come on yeah mame yade ne nko yo ana eko se de ye mani da ho nti sa first no na still am one no obeda se de omo ma se de ebeye me ana aye me de mai na first na wonti say mo fa pictures ni bi me na me ho fe no ya fe me ahwede abena odron kosi ko woni akoda oba ni me ba ni nsu ni ya friend say ya fe na adepa na o se yade ne baaye no ahwede abena woni me sata no ai akra ne papa ye me ayefro na wa yo nsa hu nyina tattoo ne kura de na me fe na me yeye wo mfie say me 46 nunsa manyini na sese no o kunu da bi me niku yade ne baaye no be ma no agyawo munyi be ma no friso na wo ye pache onye ne ne yeshu pache munyi be ma no friso enti use yale ne baaye na wo de oba ne koma midwife no madam fo no be me enam so won hwe ne ma me na me kwa akopɛ ba bi ahwe me ho yale a ewo tachima ya ba enti me kwa ye no ewo ma afa ne maba enti me baaye na me kwa ho no
eno me kwaka chen se me ba no onfa ne mame ti asema obeka ne se akola no ono kura oje no sa de ne koma obi ti nipa na ode ne ma no nipa na anya accident won kana kwa mu wonum accident kese na akura ne ka ho na maame ne nso ka ho nti oba omawu eti me so bibi pe me bo sa akura no wonwu na wo maame we me pa cho me maame wo ho wabusuafo wo me maame wo ho e me papa yire ne tete me wo nuanom me pa cho ai wo di akura ne koma maame no wabusuafo ya we me pa cho da bi obi akura ehu na mra wo ko tachi ma ko ho ya de no ne hwan ne ko me ana me koye me nko a ene wabusuafo no so obi amehwehwew na abusuafo mo fa ho aho sister ube ya so maami wo nko ana oba me aha me ma wo ho me ma do kunyi ni se bia wadanfo yi ohwe wapomuden na enema nko yiye no opeso ohwe akola ne ma wo ne se bia wo fa akola no me di opeso ohwe akola ne ma me a me ankasa me ni hu ahoden metiri dem ba sam na wo kan na twetwere maso kakra eti wo ma mi hu akwa aha wo ma mi hu akola na dance emlem se de be ya ewi ase de bibia timisi sa so ho enti sa na enti na ma me ni abla me de abeda mu enti madawro ma mo so ame fine na ye ma me neti okay wonu wo eyi so ame ase ho uko Casablanca honum o ye midwife o friend auntie Glaze odaso ye adwuma me maame no odaso ye midwife adwuma odaso ye ma Grace we de ani nsa wo yen kase de ye maame kan ye no kore kwan bi so no wo boa se bi oba na adwuma ne krankran de de akra ma no anhwo ni ti akobodue makoku no nti wo so wa bai de opeso hunu an se ne ba no wo ho na dance emrem na ye konkan na kura akonya accident akowo de etwetwe asai bi je mumpem mfrene mai na ye ni dwamra sesi a kangen num papa na emwa nipadua no ntini ene nompe no na nipadua na calcium potassium ni magnesium ayo ne wo ma wo nompe ni nya ho ten ye kangen na bawki akalan drink water osa ene wakoma ban e beyi akoma ebohwe afiso ma wade omo wo brema UGC ana tafu abawa route nkwanta no so fra 0241 449 19 kangen akalan water Bishop 75 apempradie adehia market fasika kakra bi fakọ ade bia akoye papa gold silver na so eniem de gu yensa eniem de hye ye nan ene ye sisimu yasum ye komu me say wo ye tire obenya bia to mo ye tire nyina mo nko na obenya niema a wo de be ye den wo de be ye dwuma 0598 585 Liberty Conference koso ya wadumu wako amimi de be na woche Jubilee pa mesi ekobo anopano nsia ye dimpaye I shall marry me so me wale we married and singles conference no ba wo hia wo munhia ye osemo mra ye me wale nya me fa no empire ho fede no je emenya me ma mama Esther beto nyom Dickens ame ba osi enhia na onyame enhrai oh glory hallelujah faith homeopathic enron kitwa prophetess ahirma kokobe Elizabeth Santasi road ehwa ne yewo hwehwe yen opusa wani ye kira kwan na yemuawo achew ayamukuro wapo no wapo so timinante obo wasa entisi wa no enkoda kama pressure ni diabetes ene wo wa kan wato ho amo aye mo mama faith ya wahene makokoben enkraso tu mate akujanse sakradi anaji police station bogo so American house ma me ko China akoji nim die mu oni ni kun wo ye hu mu die no odo hona mu die so aka ho enu ti 0244 583 ana 0275969414 Lawson Beverages Company Dile Mancasos Kopebi me say de niema me sape na ba na wonum Dile Mancasos na me say wo wa se mo tie wo tie so na be ma so wa ugire mu say ya ye wo to punja wa eyi cholesterol Kope Dile Mancasos no Dr. Lawson obebo ye papa 0248619999 adwuma wo kuro me sira ko an fa phone no adwuma wo kuro fa phone ne fa bi pa ginamba no ka wo de ginamba no bomode ase we TVET
ensa no dwuma de sua ene wode ma wotitiye 0308255775 na wo so wafre oba pa asem da be na afri tachi ma baaye no me baaye let me say last 2 weeks ni me baaye uko di say me kwa na me ma wanya be afi na buru mfie because na no me kwa no ma ne check no was be 10 years by new 10 years be 6 years ni ene sakra no wanyini na akwa na ofre mi mu obi asabi me de ani ne na ho ne adwen ni mu na de na wo ba ko ja na wani so tete wo no ada na wo frɛ wabusuafo mo ko hwehwe akoda no abi je ma me ne esede ya mo ma ye hunu de ekoso ya ani Casablanca de se kwa bi ani enwa o tena ka be san tena so ne nyina ya kofie ho cause when you say my yabeja to wo kra be abesensen no akra no wo ma ye hu bi akra no wo na bibi ti na wo kwa accident no ma kwa wudi ene ori ni fun saudi efu picture be kire wo hu ye no ko ba na busu afama ne samode hye no de akra abeja me wo no obi kwa nkra kwanya asire bibi sasi ma me ne friend simple Auntie Grace ya wo ye midwife ye pa cha wo ba Grace wo gre ma me asem a wo kan kase no kure ye pe wunkire mu watchina asem wei ye nso ye nya ni se da ye bedi akiri Mr. Champion bi na ha me ntia so mama asem ya wo kan wo say 77 nanani na ho no na ohun se nanani na ho nani da ho no no ene watiasi ekwamu a sabe wo kwa krama amene se wo kwa hwe no ho yare no na yade no enhyeda enye din papa ene nti otimi de ne ba no ko jaaye enti wo kai se wo de ne ba na ma Auntie Grace wo ko ye so no be enfie ensio se enfie duo waba enti no maame no sabe obi de na de beja wa na che se wo mfa nche o esenka at least no baaye no wo kasam papa e de kire no maame wo auntie na odi aba se ne mo de ba ko ya me ye hu ni se maame Grace bia na kwa bi so no na wo pese wo boa maame na wo hwe akoda no e ma ni jampempensuo bi fiso hu se maame se bebi kro onye adwuma saade a yeti ase na emom no se o man anokra so edagi eno nti ne ye kan se Sompa ne Casablanca de enwa se ya tu yensa afre wa fidie so na wo mfa akina no anamu tuo bia beba abi gwa bi je ya nyi saka so ntu okra Casablanca de fa ya mfa nto esisie de ye manim so be se ofa akwa no so a enya no kwa no kire de kamera ba ko si nya no kwa no enti onye ni me no ya adwi akina se de maame ne kan no kra de bi so ana different story Auntie Paulina my lady me da say anytime bia ye be ko enkoto dwani bia ya ye nsire Nyankopon so wonyi mfiri yare emu cause yade ya papa nipa woti wi ase pa na yade be tumpofuru mu a ya ne mu ya na yanka hunu se yare nya ka wana nipa kwa hunyehie ma woni yonko woni dofo woni abusua ya wa na wo be pre akọ se nyame na be de ebe yiwa firim ti esire nyame so wonyi mfiri saa nyare wa ne nyina mu na emu ya de na be basa oba atan sebe na dwini mu kanu na wo kọ no be tene baketekete de na ma obi se je no na me kwa aba na je se ni ma bi nko yie sebe mpredu asan dwene ne heda nya dwuma na emo maami ka asem bi na me da Nyankopon so ase wo so ko hwe ne ho yade bi empo a wo kọ na nya se na nete but oba no sebe wo musa ne nsam ne nsisi so de ba bi a waka be wie nche se de ahoto kakra ye den aba enti e besre maami so onka na komanto ne yem wo kọ no kọ che mfie nsia sebe obi a okọhwe ho yade na mfie nsia na ate obama obi de ka hu se nya den aniema bi ye den a heda anko yie na mom yesre maami Grace media mi mu no mi hu ni sakwada no onwuye cause se me ko be bi na me de ba ko jadiifo na me ba na me se beje me ba na diifo se obi de ne konkra akonya accident awu eno de nya de ebetimi ade ambasa na mom e bia na maami Grace hu se still ya maami ne ho heda nto no etie bi odi akwala na ye de e balance nanso eno kra no nukure ni na nkanya ne kwan so no oba ye no sabi o se pani bi mpo na obefre na afre no mpanifo anim sabi wo abusua ne mo se obeka ne trase ya chense oba na ko wudie nukure ni first na ai sabi first na adwene no eheda ni so na de sabi oba ye na adwene na ye normal enti aha ne Casablanca de emu nwa bigiri se maami Grace mfie nsia sabi ono kura wa bera kwara na ho bi
etimfie nsia de nya den a wote ase wo mu na emom e bia na maami condition tine ma o kan asanti my lady wadaroma yentu hye nyame ya adoma wo kyena na yehu kwan a ye de befa so me da ase yes ye da ase divo ye nyama ma grace fine ye nyama grace nti no ne kwa ma wo keka me de muro me so hello ma grace no ya hello ma grace hello hello ma grace hello ma grace who say won kasembia hello ma grace ma hey hello ma grace hello nanu de say enkrofo ko chi ni wachire ho samon kasa but abeye better say maami grace u be kasa maami asema wo kan yen kasa no kure opa ono no say dimension say bipolar e na achi no ni sama wo kan yen kasa yen no kure enti abeye better say oni ye be kasa ne ehunu asem no ni na dua gupre ni e fade nyina ye mfa nipa firi na hane kasa branka de kwanwa minimum no kura my lady maami no no oh minimum no enti faufun bia maami na asem no kan wo boa o ma nya sakra because my lady e ma egu area ho o kwa no baba bodu a o mu titi fia kasa ba be we nya ono kwa na onimu no wow charity ni ya frona obi ka kira o se men kasa bia men kasa dia na chese bibi wo ho oh yes maladi ya nasi ni adwuma pa wo ye na Casablanca on babu ye nyina oh yes na we no mame do all coach wo no o se wasem wo panyini wo yo ba panyini eti se o mobi e be ka cha wo se men kasa dia na me kura men ka hwede a wo ya se wasem aha ne ye wo no ye betuma pagya ye betumi so sa abre wase o ti so am ye betuma abre wase eti e be ye beta se bia obeba akura no won wuye ana menfere shade we nso menfere se ba bia wo de abofre ne duru no wo de ne mama amia wo be fere se me se asebo e de ke beduru ye ne e ka bia wo betia ye betia ka wo china ba bia kola ne wo bia la ye betia ye be fitiri ma hu ye betia ka na wo bo akora no ye di uska ma ne ye di mama ba ma no because wo ye nyefe wo be kura wo ye mama panyini minimum wo ye mama panyini sabe wo hwini pa more than 20 krona wo ye nipa bia se bo dum da ho eti oba ye no fale trasi oba no ho e bi okọ school oni problem kama me de no be how bi o ba se wo uru na kuma ana wo jojo na kire se ne bana ode ne ma ho no no mami na wo modam ni se mo ka modam eti e ma wo swami hakura no sabi o ye wo swami so mami wa ye wa bra ye wo adwane galewura ye was of mama so ton so wa mama woni mo a won kwa no bo di say mama grace wo na me di me ba ma ho debi niam bi won mo a wo to so sabi papa de ko so wo so jana so a wo ye se kukuru bi a ye te se mu a wo te ne pampan en fifi ate e man ko to pampan na se mu a enti be bia wo di asam ne ko no wo sa asam no ate grace sa ko chi na wo de no ni bobo yo oni bomu oni masam ka obe how obe go nima se because baby I want kura no hoye wa odia mama grace ni pacho me pese be kom bebre ka asembo pa kire yen na yen ko wi abofra no abofra na wu a ka be kokotunu funu asem we ka be tunu funu ke be motu abofra ni funu se de ye ya wote so manya sent no ke be motu ni funu ama oh yes anu te ne ye pere nu ma se ti so ontia ye wi ha ne Casablanca de ye ne be malade onu nenu mo se na me enye bi ka because o kasa me kwa me nkasa o kasa ma obi atibi me kwa me nkasa obi jon se me nkasa o se me kwa me nkasa na pa na pa o ja so sa se me nkawe ne wakate ko no ye nya nkoda se de wo pin wo ma no sa so ye se wo ma me te se wa eti se de ne die ma ho na so ampadi a ye be hu sa akoko no eti ye sere ma me grace ye be ba ho yeni ye be ba ho baby abofo ne wo no kire yen enya fede se o de maami bai ma no enya fede maami o wetim de akoro ko achewo o se fa ne fe no no e de na wo yi because ye kan Ghana ha ye titibi yes e be wi ase ne ada akora no kwa adanchi ai asa na adwini mu na wonti ada ne kwa adanchi yes no e
eti baby amami Grace wo no amami asem a woka ye nka se no kore wo de asem na abeto so enu ti na ye frɛ wo se ye no kore obi gina wachi se nkasa wo se me kura me nkasa mami asem sesi amami ka se enya no kuro ba bia ni wade na abe because adanse die bia ni hu o de ne koma nipa bia ni ho obaka se enya ne kure enya no kure dia me so me ya de metimi aye mi nhira akwara ne so maa no enti me de yaw ebe ye ade ama ono soso ono ana de atete sa ade akwara ne bepe me de ama bi kura so asatam no mu wonhume na abone so modam na abone so so obi de ade ma na senye na koma dwol because ade na bem wakase wo de ba ma no obeka se uba na ewu adendia minim na asem minim ma asem ba sa unso ko ye nya hwe maami wa ye adwuma mfie dudie wono so waboka eji ontini fa kra ne emma wo se wonni egine saa aha nti wo boka kra bi amaame sei ni sei na nka mehu kwan a mefa so ene mehu kra ase me di pa na me de abia betwitwi amam ohun kopem se mehu akwala no etimi de mehu akwala na kra ne se ogina ho a hu na abehu no eno ni asem no hu ni kra hu no mehu na mehu no wo de ne ma na kra ne wo sen 7 months no say 8 months oye be ma na oba mehunu no ntwa nu fo kra mehunu me wa ahyenso bi a wo no ho ntimi de behunu ahyenso akra no ho me de behunu Dawood eba clinic ne ka se diabetes doctor Dawood wo wa bin awo mu ha wa doctor bia wo so no bo 660 pa 360 no a now the caps ultimate na twitwi unipa bia no so 360 na ultimate no atwitwi wa pa no opo so nyina kama upechi otoje ntini mu juma oso amoya de so anu nkyese wo waje so krapa ya 0241244012 ai yade a onsa ye adwaman kwata krono ni jimi eno de wonsa me pacho pi ba achamfo ba ma yade nwane mfiri obrabom na yade ya achamfo ba se waje simba Africa no de da so na yi wo chika se no eno no ehi na akwa na se nkoye sa no no ka ho en funwi akusikuro nyina to se na eyesa na timi nanti ko na achafu ba show 0244-988-004 me pacho TIME me pacho kope me malaria eno de bigane odi america sa time oduro yi na time echidi etu nsawa ko de se dwiba enkosa mampele ni blopote ona obo ama wetumi adon ho kra for 0244417669 give us P capsules me secret ni no give us me say wonu say no ya sa capsules na eboawo ama wetumi no yire esre ma woni je eni makoso na wo do so wo su sa prekese malaria typhoid jaundice wonu mu antimi muawo immune booster rashes around vagina olive nina etu ase ama hotchi ma eye kama 0543222470 na ya ma Grace yesre asumdwe ne yepe kwasem yesre ma yente wonka emeye ma ho na meye ye cause asem we yes ye we ye hona no ya te kwa bia so esi etimi di akire na yehu di etuamu ma me so ba da ben by last 2 weeks ni te se ote said I'm by them wo ebo mu na ma me mo so ofan me ma me mo wo makuru na akwa ba wa kwa ma mo so aba mpa try ukwa enso bi ama hwe kira kwan da ebusiani papa bi na nipa dem just mo amomo amadawroma mituwe me mo bo mi ni wo bia me wo kura mi ni wo bia mi na mi sha me ho eye bibia na me ma no mo ne wo ne wo me akoshifu me wo mu ye papa o ma yesen brade mo bo nkola ne yesen me ma no mo ye enum pani o pani ni pa o na do odi ho na do ukwa ya no so ma no bia so ma e wa chiri kwan nkola
Enkura say sa no mo papa matititi wo. Woni be ma ba ko na wu mu nyina. By the otoshumi ne we no papa no. Na adepai we no ne papa we. Ne papa wo. De wa yire yi. Ne papa wo. Eti papa ne nim se ne ba no wo maame ne ho. Wonim. Wonim me kono wonim. Me kono na me de koma no nti wonim. Omo so amehwehwew. Asemu idie. Nim ba bia wo. Because unkuta phone. Say wo ba ye ne baby a wote no wonu ana tie. Baby a mete no de me nko a. Wo dan wo. Me pa try. Nko a na mete ho. Bai wo ma me sa akofin so. Koye den. Me free ha me sa akofin so. Wo koye den. Sa ehwo no so abusuafo ni bi wo ho nti ya na me kɔ ho no. Wone na mo. Cause I say come am ne ho. I say no come am ne ho. Na e ko hu di bisi. Na asam no di e china isa tena so. Kopim se ye be hu ba bi akra no wo. Na menya me ba. Me hu akola no kura na se medem kura me pe. Na wo gine di na akohi. Me pe. Me fa ne nko ba bia se me ba no ba time me da me ntimi na sa. Me da me ntimi na operation ba. Intimate me na ko chasa sister. Enye yale sister. Yale so de wo abusuya bia mu de ma ya. Wo so be de oba kan se nkoye. Ba ya. The many da was the sister when it hoya. It is saying a bessie. Oh, yale ne hame. Yale ne tete me yale. Yade no say about Usha ba yachi. And as I said, they say no, as I may walk quite in our ayakes 99 men collaborate in Yami and the money. May any man name Faquem. It's me collaborate me. And the Abosomoba and I kwaje wo kwasama minim I just have a member we begina na donko na busuane na bechere ene minim kwasama fo no ne entoma no omo ye ntoma ene kwasama ne sane ma no ya no ma brabo no akwa ya dibie wo maame no na ekasa no ebusuane kwa homa no so na yenhwe 0551931931 yenhwe DBC cause maame na sem no de Casablanca heya de be ko ho akohwedi bituem na ono so onya na somdwe ni hu sakola na wa hakra na wo wu ya wo hu se ne bate ase na ehu we bi kro so wu ya mkosie ni so ma akokire ye na no na eno so ehu maame kura oje no ni tu kwan amukonya accident a akoda akro no wuye no na no so no ma kire yen na bibia ye kama hello Pacho the DJ Osu me kata pinka eja usienti me Pacho the program ya moje na me chire ma age kakata so mo madaroma na mami oye program me de me kana samba na mesre o tu nyi penyi na indimu di kasa ene se na nyama mi kika na asemu no kwese mo na na mo kasa bia na mami no pese oboa mo se be ya ide no kwese o approach pan passe ana so ko ne ba ne se no di ne ben dan fine ni no kwe me pa chere tete anke mo program nke du bia ekete mo na ke bia mo ko hu ni pa ni bia mo ni me susu di sano na sa bia ne nsɛm no nsisi so a ɛnde mo wɔ opportunity mo wɔ platform ya ka sɛ school for it be say if persuasion report must apply that is we boom atam so no ne number na ka je sɛ so ɔyɛ tisi a ultimate never but if you are not nipa na atam no call radio ni so kwa e gya na nsisi so le sɛ mo madam ma tin sɛ no na ke mo nipa na ɛno ti na yɛ ka yɛ si allegedly yɛn ka sɛ de maame ne ka ne yɛ no kore ai ti ebedi akyire ni akɔhwɛ why hello. Hello. You rampache udi yentio. Mepacho the female na pokum kata first anti atuma sankale. You na enko. Mepacho first case no. Eye be mana ono papa eyele dae no. Akwara na akasa na wa eni amon. So papa da form na wo ko dwale wo papa. Na wo sanu wo papa yele da. Ma ke Abraham nyimlo boy akwa no antibida waye ni ama won sampa ajapade no ma me no mo fa mara ne ya gin beble
second case so maame na no so yare na ode ne ba ma midwife no won mu se obi a wabodam de won kai se ne ba won ho enti wo hu ni sinto a opese ode fa akola no maame no mo wogidie se only need ye obetumi adi akira mai ebeti nyambo akira madam atibebre yanso yeda se hello ajodin baby akasefri mpota me kasa wo prisia o kama sa abaka you jabe kan ntewe yo ya da sina jima pa wa ya mama Ghana maame na onya ahomaka no na bi san fona so wanya de kwa sisa abaka ye mhihye no ka abufra be ya no ro baka na obi ni nti ye me pi no nti ya manye ma awole se na to no ye be de o tumbe bi sim nti se ma ni no ye kwa to sisa pa awole bi san futa na mo ko se no mane asima me kan obi afidi to won kokko abupani bi odi ni yanku be echiru kokko eyi mo kan ya bo fa be ma me no sana nyame aduma ko abrechi ma afan so odi no krai leti won ma ni bi bo wu no ati me ni fri na ma me so won ba na ma me no ka kire na ma nda da mi nkai onya na ba wakanya ma afan da ma da ma so ye ne da me do ba Ghana afan so nyim na chi yo ya das enti opese kan po ma me no do this one ken na so o kafa won kokko ma me no so na me no do mo nyi no ku yi won kokko so ma me na ewu enti nyame pi wo ma o le ye pe ye hunya ye de se wo man Ghana na nko fo le yira e da se e do ase uncle den nko fo le yira hello but good afternoon ya febo for real because you think I could do no you last yo yanko na for madam ya da mo se pa ne program wo ye wasabye Sompa Jiji wa hapa na kaka me kan say madam what the program yes so ofu ne ba no e di lady wife no mo nya ma amre bo apa yes tira me ti di nya madam me ti nya me ni na di to ko esu e a re ko se ba ta ti wa wo ne ba ya se bo ya da so no be me fa ba so ba ya to ba ne wu madam be na re ko ti madam ka sa no ka se nya me nya ti am ti o mi super ya re ko yes tira me wife no o ma me ni ba no ko ka ko de ba me ba ti ya ba fa ya ti a tere so mpa mo nya sa na se wo di madam ya yoro madam mun ne ti da ma me no nya ne ba no e da ma kan shi da hello mami ma hey ya rawo me po cho na mo te ten abejapo adum ya de yehowa pe ma me den de kojo yehowa a me den wo hia me free fit to prepare so e was central region na ma me kakra na kan se ayemi ni aba no a oto no Ukraine me te anu a me hwe no wa me ni so okra egu fo enti abasre sebe se bia maame nurse no to dia musika ya no na dwen ya no se maame no na dwen mu enya nda ho enti ode oba no besie no a ye basre amma me bibiara ndedi na sebe oba tia owo ne ba oni no ni akwanya opa so a owo no maame ho kasa ya rusu amari sekra egume enti masre mu mboa me ye nwe ne sanka na ba na me didi se ne sanka na ba nso a na kuma adatoni yem muni ya minye mama da say hello good afternoon sir mpacho odi yanko me die me fe me lalas me ka Africa di yo enti lalas hello oyini lalas kasa yetie o madam mani jo wati me tawasa mwati ejumani die nwa na ya wo ye no na nshira wate na me ma kwa tenten na woman no na se mo emobo e be so te bu di ochiri but mo kwa mo fa police in town because when na ma me no wa ye no on kasa that means there is something wrong somewhere but that's why answer that's lalas hello Pachodin bi akasefre hello ma yetu nka udin bacho from master yentiu bacho ma me no sem na beta me kadi yo from master yetiu yo mr ma moni aduma pa moye na me shiramo
minimum say they are Mubebwa Mamma and Tanka Neba. And she somewhat show Nema Menomana. Said I am in Sadakandaban. Am I hope no come to sister? And I'm a back because I'm a dear Chase. I am a near Jepa. No more Kata, say a frukutu, and circle and a Dana flag, and if a mistress. I mean, come home, Baba. You. Hello. Hello. Ajodin baby akasefu. Good afternoon. So for Gabriel you could you also into the very can Michelle. Oh, a Jumapa how the mom my Ghana. Sir, the same you can first is no asema. Now to say a branch here no. A Bapoya Jumana wire. Sakanya Jumana and Koso. Any Tapadiana Maminu say, oh ma, Nessa and Cambino. Akahoma. Adiana ni down one set of Papa Yali. No Papa Dafon, and never Papa who know Mobo. That's only Mammy that we are not conscious of Papa Wa. What you bring ya? Akuma? If you obey me. Share a bit brown. A bit Papa because Adiana why me. I need you crack. I bet you all in what come Papa no Papa Tiede. Hello. Hello. Ajodin. But you from a possible. Yentio. If you see a phantom the choir a boss. Yentio. But that's having the Medasi. What's the mom? You give me for me. Why you kwasama? Anantoma. Nyankopɔn sɛ ɔpaa ne gyina hɔ yɛ bɛgyina mesia mesim aboa so oduma so ɛsoma nkɔ ahene so yɛti ɔde wɔtim denden de wɔti ɔkɔ te asante bɛkɔ asomfia yɛda ase pii. Hello. Bye, Maudi, baby, I can say free. Mama, Pastor, your friend, me, sister, if you make a free man kiss me. Obefia, ain't you? Mammy, dear. I send back open and I make a show. But they are would chew your for the ma. My way a bad time. Yami shrub. Amen. Women quad, dear, will put to a dear ma. And who's yummy, a soul me bo. Kopem say me nam TikTok compona say me sen hu ofutu na me gina woti ansa na na sai ato aso medase na me tawasem dodo ho ayefe medase edi holiday teacher le to adonko ene ye holiday ene ye ene de ye benia nyampone. Hello Abraham Pasidi. O say dey hello di bodi e be twa ni subia. Hello. Hello. Most of my family are the channel. Now they are Thomas. Now they Thomas. Hello, Pachodi. Hello, Di baby, I can say free. Hello. Yantio. Hello. Hello. 704 来电号码0。哎，我 free China。What do you have China bloody no dey kasa? Patrolmente kasa. Hello. Good evening. Hello. Good evening. Good evening. Me patrol, me kasa fi wanti. Yo. Me patrol, me se mu program ni maame na o se na no fa no o de ne ba ko ja obi no. Ai. Me patrol, munya buta kakra o. Mi hu ni se when deny say maame no na dwenye onfa ni babia mre no bronya nkobaka se ohun no onfa mai na watimi aka se odi no baaye odi no so ama obi nipa na kwakowu no ija to say maame na dwenye wantimi afuna nkwa himfi afuna ma asam na umai afuna ma ohen afuna nko police station a
wa dwen no adentra wo no mfa no nko police station mfa no nko ba bibi so mu nyina ho mfa no nko na so wuntimu a wagye no na so dina ma obi wo ni nipa no wan ene ba pipet mu ana midamase yanso edase ese ekoma mi na busuafo ho ni ebusa so mu nim so wo ba bi saa akola no fa he omu nim akola na kiri asem bia na midwife bi oni abusuafo ni nim sakora no e wo no ba ma me apomudin ti eni nyina na bedu wo kina na e be hu de etuam hello ye no kreso ye ko ho no tumi nya kokudro se wo de akora ni ma obi na akora na wudi a ene se na ate hello 来电号码0 hello Pachodi hello Lady Homa no afedi we in Afriso hello 来电号码0 5 4 5 7 0 1 9 9 0 app bi na wo bobo no mesiana hello una chat o di yanko pastor my program na program na yam de to ma jo abusia ya de asi aha na brebe me kwan ye hyemobo ye soli ye kutu asemu hu anamon odomfo de dom ye na o chena Kristo amane hyimu a ba bi ye bepem so akodu bi ye be mma so ate